bibazo bizenguruka bitandukanye. Hanyuma nabonye iby'inzoga n'abazikora n'ibindi biracyavugwa. Nabonye RIB yaraparedinze yerekanye abantu ariko kenizi ibintu byo kwerekana abantu bibonutse. Ntekereza ko bihabanyije n'amategeko. That's one thing. Kuko hari icyo bita presumption de innocence. Kuba umuntu akiri umwe igihe cyose atarahamwa n'icyaha. Rero uko babikora biba ngombwa iyo barangije kubaparedinga kuriya bashobora kubikora for propaganda purpose. Biri ubwabyo nta nubwo bisavinga judicial interest at any cost. Ntekereza yuko it is high time kugira ngo amategeko yubahirizwe. Gufata abantu kabaparedinga ubwabyo ntacyo bivuze. Unless bikorwa mu gusavinga icyo what is propaganda. It is a propaganda for propaganda purpose only. Ikindi kirimo rero ntago ari byo kuko niba umuntu abari umwere kugeza ahamijwe urumva ahamijwe n'urukiko icyaha nyuma yo gusuzuma ibimenyetso n'ibindi ntago RIB yakabaye ifata abantu kujye kuba paradinga. Icyakabiri mu gihe babaye abere what happens already habayeho damage agiye mu rukiko akaburana. That is okay. None se RIB itanze dosiye ikayishyikiriza ubushinjacyaha bukayishingura bugasanga nta kimenyetso. RIB izongera igaruka ivuge ko yabarenganije. Oya hari ibintu bimwe buretse gato hari it is high time RIB turayubaha ariko niyubahiriza amategeko. Ntago gufata abantu bose ufashe you parade them. Yes. Nanone kandi burya iyo tubwira abaturage abanyarwanda abantu hari imvugo dukwiye kuba dukoresha uti gute niba umuvugizi wa RIB ari kwerekana aba bantu bakekwa ibintu bitagakwiriye ko naberekana ntabwo akwiriye kuba umushinjacyaha ngo avuge ati Mutabaruka yakoze ibi uri kubinyemeza gute. RIB ikikora igenza icyaha barakekwaho ariko ntabwo wabyemeza gusobanura ati Mutabaruka yabikoze gutya ibi bintu birica abikora gutya na gutya. Ibyo bintu kuzabikora mu mitwe y'abantu bizagorana igihe umuntu yabaye umwere. Uko biri kose please RIB irakora ibintu byayo ariko this is more of PR kurusha uko byagira icyo bitanga mu kugenza ibyaha no kubikumira. So ntekereza ko it is high time ariko hari ikintu njya nibaza rimwe na rimwe ninde ugomba kubahiriza gutegeka amategeko yubahirizwa. Ntagiye nayo biba ari we ni Cour Supreme. Ntekereza nkuko urukiko ubuyobozi bukuru bw'urukiko berutse guca akajagari k'abanyamakuru hariya ku nkiko nabwo bwaca akajagari kagaragara mu nzego zitandukanye. Kuko nibyo gufata abantu bakirabe urukiko ruvuge ruti ibi ntibyemewe. Ibi rero bisabwa iki? Bisaba yuko niba urugaga rw'abavoka mu Rwanda cyangwa se niba ihari Rwanda Law Society kuregera Cour Supreme isaba ko iki kintu cyahagarara kivanwe cyangwa se undi wari we wese ubishoboye akarega Cour Supreme ikagenzura niba koko ibi bintu bikwiriye cyangwa se niba amategeko byica igihugu cyose icyerekana ko igihugu giteye imbere n'uburyo bubahiriza amategeko. RIB mu nshingano zayo zibanze no gukumira no kugenza ibyaha sibyo. Cour Supreme niri ku gasongero ko kubahiriza amategeko no kuyinterpreta sibyo. Ubushinjacyaha urabyumva neza bugafata amadosiye mu nyungu za rubanda bukaregera inkiko kugira ngo ubutabera butangwe. Iyo busanze gihari kirimo iyo bisanze hari babiri bakabati ibi nta kirimo bakabishyira. Please with all due respect reka amategeko yubahirizwe. Ariko abo twateganyije kwereka mu 18 bari mu byiciro bibiri bose n'abakozi ba leta ariko noneho abakozi ba leta mu byiciro bitandukanye. Mu batanga ibyangombwa mwabonye abo muri Rwanda FDA no muri RSSB n'abo twita ba gitifu abanyamabanga nshingwabikorwa b'umurenge n'utugari. Muri Rwanda FDA ni abantu 10 bakurikiranwe harimo n'umuyobozi mukuru wa Rwanda FDA Director General ariwe Professor Emile Bienvenu, hakaba na
Nyirimigabo, Dr. Nyirimigabo Eric, umuyobozi w'ishami ry'ibiribwa mu rwego rw'igihugu rushinzwe ibiribwa n'imiti, aribo bita ngo Head of Food Department, na Dr. Nyamwasa, umuyobozi w'ishami nawe ry'ubugenzuzi muri urwo rwego rwa Rwanda FDA, akaba ari Division Manager ushinzwe ubugenzuzi. Hakaba na Mahoro Christian, akaba position ye ari Food Establishing Licensing Specialist, ni inzobere mu gutanga impushya ku bigo bikora ibikorwa by'ibiribwa. Uwa gatanu ni Muhimpundu Alice, akaba ari inzobere mu bugenzuzi bw'ububiko n'ahacururizwa ibiribwa, Food Store and Outlet Inspection Specialist, Rwanda FDA. Kangabe Benita, inzobere mu ikoranabuhanga ry'ibiribwa n'ubugenzuzi, Inspection Specialist, Rwanda. Uwamahoro Elizabeth, inzobere mu mutekano w'ibiribwa no gukurikirana imikoreshereze y'umutekano wabyo, Food Safety and Surveillance Specialist mu Rwanda FDA. Nijyana Claudine, inzobere mu bugenzuzi bw'ububiko n'ahacururizwa ibiribwa, Food Store and Outlet Inspection Specialist. Ndayishima Rwabukumba Patrick, nawe ni inzobere mu gukurikirana imiti y'abantu nyuma yo kujya ku isoko. Uwa 10 ni Nizeyimana Janvier, inzobere mu by'ubwubatsi bw'inganda zitunganya ibiribwa, Food Plant Principal Engineer muri Rwanda FDA. Naho muri Rwanda Standard Board ariyo izwi nka RSB, harimo Moranzi Samuel, umuyobozi w'ishami rishinzwe gutanga impamyabushobozi z'ubuziranenge ku rwego rw'igihugu, Division Manager National Certification muri RSB. Kanyange Celine, umuyobozi w'ishami rishinzwe gutanga impamyabushobozi z'ubuziranenge bw'ibicuruzwa, Director Product Certification Unit. Kabanda Eric, umuyobozi w'ishami rishinzwe gutanga impamyabushobozi z'ubuziranenge bwa system, ariyo bita ngo Director System Certification Unit. Na uwa 14 ni uwitwa Gasana Isaïe, ubwo tugiye kuri b'abanyamabanga nshingwabikorwa. Gasana Isaïe, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kansi mu karere ka Gisagara. Gasana Theophile, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Higiro mu murenge wa Nyanza, karere ka Gisagara. Hakaba na Kubwimana Emmanuel, umuyobozi w'umudugudu mu murenge wa Murundi muri Karongi. Barabwiriza Frederic, akaba ari visi perezida w'inama njyanama murenge wa Twumba mu karere ka Karongi. Na Niyomugabo Manase, akaba ari Sedo, nawe mu karere ka Karongi umurenge wa Twumba. Aba bantu bose bakurikiranwaho ibyaha bibiri. Icya mbere ni ugukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite. N'ikindi cyaha cya kabiri ni ukuba icyitso ku cyaha cyo guha umuntu ikintu gishobora kwica cyangwa gushigisha ubuzima.